Sibire buhoro iwe owashyikireho program reba hindukire eshaha nizeze nyine zahika kandi program yatahama reba hindukire nebireho burizo wari asande shayina ziciro ha program yeji ntubantaye abantu batara bamwe na bamwe nambwe ne sabite yahwire tukazara kunjiri aha diocese ya North Kigezi twatayiro mureberezi Bishop Onesimus Asimu embozi kabiri nunje munonga bigambo byene birunje munonga konka hawenshonga yibwire turahindire mwe aitwa komiri niho turatandikirira izoba nde bet komjuni nakushimira munonga natanika kuburira injiri abeshiki bakabanika 500 ahabo kuba murengwa kandi ndi ha platform bona nabareba ha meisho kuruga ahabariyo meisho kwikaba muheru omuri yabo beshi omwe ahameshoge hahita abandi bona mbweno ahanyima nawe yakora enshobe eyo kweja okunabisa ababurizi bareta amezi gari kutagata yafukamaho yagira kandi akababe ari haidegaro ari wari kwebembera bisha babona nagumani mureba akizaha mureba akiza kunabisuriya mureba bitshaba cyese ahanyuma y'imyaka 3 yahinduka mukazi wanje ekabarava at the first sight evyo nivyo bimwe ebirunje byesu ari gutereza abo kuburira injiri ni okuwo kumureba koje ukore nk'umusheija ngo kaburinye niyo kakoze n'iki nakoze kanyije murebe rakanyije mu cyondoze manze 2018 byo kwezi kwa mwenda yahinduka mukazi wanje I see ninja garuka ni mugaruka ho kacini mubuza ho bihango konka hati katabanze tuhendere ibyo kushoma kwawe byo kushoma very simple hanyuma ozamakera ha degree yo ku yes kuwahereze kandi nyina maka konka naheza kandi nabwe na faculty yitu nyina gize maxize bukere y'Uburungi hati kutwamazire kushoma na nkagabwa natanishire kushomesa Kigezi High School ndikuza kushoma kuna rujome NTC hati practice najikorera Kigezi High School kandi bampo murimo konka mwenu banyikiriza kuza kushoma degree urushoma garuka mwenu kaza long distance no ninga recess full time yes so konka turi kumura itwe ebirebyo za semester zitakejire kuseta mu garuka so kuna amazire nagumiza mu nshomesa Kigezi High School shana okumaliriza byo kushoma ahanyimaho 2023 naza kushomera Singapore certificate ya leadership ubwebembezi ubwo Kristayo Hagai Institute ibyo nabimara okushoma hati otakajire Singapore wija waza ryaro mukanisa wa shoma ryaro bwahuri hati omwaka shana kambanze nkwereke okunatandikire kumanywa hati nko muntu uri kubasa koro mukanisa abo kuburira injiri ati nkeje natandika kumanywa abahure namanya ba Bishop kabure injiri Kigezi ankore amashomera kugona ati seyinagantagazagamo zabwera nyanji ngaheza cye bambe hati Ruhanga
yeja ya mpereza n'ekiconco ekyokushaba nikunda okushaba munonga mbwenu nkiri kigezi high school ati natandika kwebembera abashabi kandi twantushabira aha mushozi muri Kabale. I see. Twagweta the Great Sinai Mountain. Mushozi gwa Sinai. Mbwenu oshanga umushozi guriho abana nka eminyeto nka 200 uko banosha abana b'ishomero n'abatari mu ishomero konka gukira munonge eminyeto. Yes. Kandi nyowe naenda kugira umuriro mwinji amani mwenu umuntu twari kujura amani go mweri kwera nateka kumanya ko aragakoze se hati naenda kugira amani menji ntari kuza kubanza nabuza abahure nkoreki bishop nkoreki hati nyona atandika kubyekorera. I see. Nko mwaka kankwecho kureberaho ko mwaka wa 19 nkatwe kitera n'eminyeto omuri Kisoro heja 2025 cyane kandi mpandika barukurara babizo barumwe bari kuraraho kumara ibiro nkabina muri yo mu conference nampandika ge baruha no mukono n'engaro mpandikira uri kwebembera Scripture Union Kigezi High School, uri kwebembera Scripture Union Kigezi College Butobere, uri kwebembera Scripture Union Kabale Secondary, uri kwebembera SSM mumpereza abana tugenda kutekiterana cy'abana 2025 bakabara binje muno omwaka gwa 2020 natawe kindi Kabale 2020 bamwe barugana Kampala abandi baruga Mbarara mbona hati ahabo kutakorera mu kanisa ndinkore gukora byanje atabembezi be kanisa batandika kundeba munko muntu uri kubasa kuhabya imyeto kandi uri kusa kutandika kanisa ndijo. Yes. Kandi nabamwe bakiza kugamba nanye nyowe nyanga kubahurikiza ntaba n'abanyadini n'abanyadini banda kutisha n'abanyadini mutakabahurikize byabo izo katuye no mesho mwero hati natanga kuhiganisibwa yabo ko batakorengeye nabo ati nabo no kwereka ngo bina mani. Yes. Natanga kuhiganisibwa konka nagumizamo cyane na mwende cyangeze kugambira omusigazo omwe yeija ali Mpumi Henry Mugisha akaba nashomera Hombe High School Junior abo ko bari ne makacweka eshomera riri ne makacweka ako kushomese Mpumi ne bashomese ngaro shomesengaro braille nagendera hakakoni white cane. Yes. Mbona hurira abo umuri ko kushaba ko nabanenga boke ruhanga katuhereza mani mengi. Yes. Okushaba kuri mamani utari kuzanisa so kwina mani mbona hati ebyo kutangaza hatari ko byo kutangaza okishabira umuntu ahemizimu emurugaho. Yes. So Henry Mugisha ahurikiza ngo ahurira ngo heinde byo kutangaza biruhanga ari gukora ariko rabiro murinyi hata shaba bishi babiri bamutorora heshomero bamureta omunju yanje Kigezi High School. Hati kuri bangambire ngo Henry aho buri umukana mumanya nanye umwe ko nambaga ndi kuvuga motoka achurire motoka uri yazo muchaka umwe so Henry nenshi atinira ngo nshabire ki kandi nziza ngo ine ngo tuzimu turi kumuteganiza tutuntu muri mwizina rya Yesu atinira ngo ndebe oba no nabire nshabira abantu benji
inkanta kagezagaho kushabira empumi mbere mpura nagera mu bwoba hati ekikandi nakitwazanta kuno kumushabira akabura kukira hati buri yo muwabira yo munju mweta nabashoroza bona mwije tushabire Henry kandi buri yomwe amukwata hameshu bantu kandi cyatumira nakorecho no kugira ngo kuyo kubataho umukire atanya kwasanga n'inyenyo ngo ino kugeza kandi na hati tinkamanyaga obengaro zikazi gezoha Yesu yakoze ise ezamwibwira konka kashabaho ntagira undi bashaba kutwihira obengaro tuti Henry yahumuka. Are you serious? Yes. Yahumuka kandi n'imyaka nk'ikumi na mukaga habaho ki yaguruka yatera nduru akariko kushemererwa yayiruka yarugo mu sitting room yasigamo abo beshi babiri yasigamo nkoniye yagaruka ishomero hatabaho akavuyo aha kashozi asakavuyo bajangweshi ngo Nesmasi unakoze samani gastane ngo Nesmasi unaza hansi y'inyanja ngo Nesmasi mbwenu omwami ankwasa niwe yabere head teacher wa Hombe High School na hata kiriho tari kukoroka gonka ahuriye estera nayo kamba myengu ngunandeba no kundeba mbwenu amuhereze ebigezo yakajya umwana shi nabeyihana you see akakuzire konka akariyo mu yawe ni P3 nosha bambi shachukuru kiriyo mu twishitwa twishitu yaho akari nkentureje riyo mu mbwenu amuhereze kigezo yes onkashaka nama kwanditse karamu ninga kachimwe yakutosha akahuma ayamazire kushomaho story yenegera ngo akarogwa yaba paralyzed amesho gahuma gona completely. I see. Mbwenu hati yamuheshijezo yabika byona yamuzo mu P4 izobiri yakuratira yamuheshindi yagezaho yachikora yamuzo mu P5 yamuhechindi yachikora chone yamuzo mu P6 yamwe omusande ibiraho akashome ebibina binge omukibina cya kashatu yazo mushamushamjo. Wow. Kandi echo nisaba kugira ngo iwe ori kutureba ekitinchona ekistane yakwibireho eji myaka yona achikwereze omusabiti ibiri bizina rya Yesu. Amen. Nyikiriza tumureho ntugara. Tuchiriya program reba hindukire kandi watwegita heda chikeji nakushemira munonga imwe abantu abataragaho butosha abakujango buri kimwe cyona kizaharubaju konkana mutekwa kutegeza program eji nimba konda munonga kandi omujenyo witu ni Bishop wa North Kigezi Bishop Onesmus Asimwe reka tugende nawe aha program yazo mu P7 ya hikebizamu bagira ngo otarugaha bamutamu Hombe High School Hombe Girls High School wena tugera ngo tayine OBs tayina boja bu yashomera nabo wayine OGs ine OGs bonga yamarasine yakana bamurekaho yamarasine ya mukaga eje shaha Henry otaka ikirarge gishara egishaha omwaka 2000 zingahe akanyeta kuburira ahabuje nyibwo bwo kushera ko narebire omukazi namugamira Henry buzima ko amesho gawe akahumuka no wezaje akaza no mu patriotism yaza kwega kutera mbundu bakaba ari abana 300 ndiwe yasingire akari yo muri 10
abasingire target shooting kutera isaseka bakamwereka ngo tera hari akagitera. Wow. Hati ni nomushabi wa Archbishop the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugaru. Wow. Ni umushabi wa Archbishop. Nagenda nawe ubu Archbishop namutuma amujekera. So Ruhanga yatanga ko byo kutangaza hati byo kutangaza nkebyo bya tume izina ryanje kandi iki kigamba no bucurezi umwe wagamba uti n'umuntu ati atanadura atanayepaka ndiho bucurezi bwonka nimanyango uri kumurana Ruhanga nimanyango uri kukizana Ruhanga ritinye timani ganje konka byatuma hati namanywa bishop namanywa Archbishop Nkoyoyo namanywa konka owe minwe toka bire mwahure ukiryo mushomesa wa butosha konka shimwe mu biterane ebina yesire okukira munongeje cya Kisoro ombana bezire hakaba harimo omwishaka akaba ari mu Kristo yabuza ekibuzo yati nyowe kaza kura nashanga bema banje bari abasinzi ati mwero ubunajunirwe ati nimbasa kushuba kubatizibwa omwe mu bagamba munaberenyesere akaba ari Reverend amazire myaka 38 Reverend ogo yambira ati ninkubatiza Ronda abema bahurira. Aha. Mweno shayi 11 tubuganire cyuho Kisoro hariyo umwanya gumwe uguri ku rugamba mezi nibaheta cyuho twaza shayi 11 twayikira shayi 11 kubatizo go mwana twashanga abana kinana na mushanje batera line batera runyirire bona bategeeze kubatizo bahira mama sati bajere mpare ngufu bajireki hati Reverend Ndogo yabaza mumanya so okweka kuri uko kwibuka kwenyene kuri kandi ekanisa ya Church of Uganda tekwikirizana no kwibikirizamo ekiri kwikirizamo nango kwibikana nekikirizamo ni wowe nkati wa ikomuka okwatse cyo kitabo cyo kushaba kinagamba hari no basa kwibikwa ecyahandikirwe 16 no basa kwibikwa konka wabo takabatizibwagaho namwe no hati cathedral ya St. Nojimanya Kampala hari ikidibe cyo hati aho bari kwibuka abantu all right Church of the Resurrection Bugorobi harimo ikidibe cyo konka notamu otakajiragachi otakabatizibwagaho hatogwo mushye n'abana bagenzi be watamu warabatizibweho kandi ubwo no buhabe oburi kwetwa re-baptism okubatizibwa kwa kabiri kandi tuyikiririzo mu kubatizibwa kumwe okuyaho bibi so hata aba bana mwabakorera cyahabo kwa bakaba batizibwe niyo muntu obutosha niyo mu Kristayo omwahore yabibeka omwahore myaka 8 yabaza kandi je tindani base no mezi yabibika ya bona shinana tukarugaho shaka nkaisha tormos becho konkate bibyandetera ebizibu yes izina ryayongera abo ninya nabirenyesere ekiterane ninya nabirenyesere go mugambi nangwa n'abantu bajangu niwo wabibikira ntinyo kunzaragira umeze ngo niwe mweno chatuma long and short of the story kambiche bugufu chatuma kandi neja natawe kindi kiterane hata hanyuma yako kavuyo sena na mwenda hati sinahurira nayo babintu bangambira hati nyo natawe n'ikindi mweno hati
abakuru b'edini banyira ngo hato umusigazi wo yaturema icyo kumukorera no kumukura aha uproot bitego kumukura muri kigezi mu mashomero gaitu mu kanisa yaitu kandi bacikora bakutahi kashi aho kunta tari ho ngo hatiwe twakubinga Rwanda rugo mu mashomero gaitu kandi turi kwikirizwa ugaruka mu makanisa gaitu kuburira wabitwazota hati kucyabireho na za Kampala na Shabaruhanga naho rero umutima gwanje Ruhanga ari kujya tutandika kanisa najitandika Cornerstone Healing Center eibare eliyabombe kibayangire niryo ryahindukije ryo buhamizo niko twayisire kanisa ejo hey hari makerera hakashozi kamakereraho aho twagiteyire watandukana oha natandika na Reverend ogwenya kwibuka be ahubwo niwe yagabirwa n'isire akana arga Kampala okay akaba ariyo mushamesa makerera university I see yes so twagitandika nangwa ninye wabirashemereye kuba senior pastor kongana nareba umushyira ari kunkera ari kugize experience namye ndumeni wa senior pastor hati nyowe mbo musigire wawe myezi ebiri twatwe n'abantu abashombe bari kurenga 500 so konka mwaguma hamsingirwa Anglikani mwaba Pentecostals mwabaki Anglikani kandi hati waba Pentecostal I see nango nyo binshobire abo kurira nyino mu kanisa yaitu Anglikani guruso wawe ari umugurusi konko abatire license akanote ko kutunga license yo kwikiriza kutandika kanisa baba ba Pentecostal so hati na pastor manya yes konko umuntu akiza kunyegurira Bible ngenda twanje yegurira kandi umwe ko tinagusibira mu kifuba umwe ko tinagusibira mu kifuba naguma niyo umuntu w'ubutosha konka abantu bari kwijja mukama ari kure byo kutangaza abantu bakira abantu bajaki turi kuvurira injiri yes nango harimo n'abana babakade bana baba bishop bamwe hati kuri kutandika kanisa it's nekintu icyorugumano yubuza n'ibyo aba bamenyera batangwa kanisa nobona abantu abazakabonagaho bije umuntu rwo kubanza akahijamo abeje bamakerere ejamo abapolisi ejamo abashomesa bamakerere ejamo abantu ambassador in fact ambassador umwe niwe yampeyire enju yo kuturamo kandi ibintu byabonera konka yes rugaha kwetwa ko muntu mukama yaguma nangambira ati ebiro byawe byo mesho biriyo mu kanisa ya Uganda your future is in the Anglican Church niko nagumira nimpulira ebiro byawe byo mesho birinkahe mu kanisa ya Uganda ezo bari mu Ruhanga ya Pechiroto ndi ku rugo muri iryo kanisa nabyo ntandikire yagamba nanye Ruhanga nagambira mu biroto yagamba nanye nasimuka namanya ngo hati Ruhanga naye ndamugende kandi nyo naho rero Ruhanga cyari kugamba nanye nishyeshyo ebindi tini kubifaho mweno nayeta abana bamwe aba youth pastor Manyoha nawe you know what Ruhanga naye ndamugende ndoge mu kanisa y'ingaruko mu Anglican Church tubekiriza mweno washangu hati nabaguza
nabahemukaho nabeni yariya bamwe bakaruga mu makanisa gabo kwija ku nkwasa mbona hati kandi nabasigaho hati nabasiga noha nabasiga nkahe naba so tibarashemererwe ninjya bamwe nati bakansasiraga ukanyo nakora wakora tiriraka iraka nakora tire ikiruhanga ariko ndagira kandi naija Kigezi nagambira bishop wanje ntunsasire okora abanisamo ekanisa n'ubuje baganisamo kandi no kutandika kanisa inabire ntari kwenda kutandika kandi ku rugenyi manangwa okubera amazima nkaba ntakatekateka gaho okutandika kanisa nyo kandi nyenda ngo emyeto emanyengo nebasa kucungurwa nebasa kurwa mu kwatwa kwa Satani nebasa kukira indwara omu Anglican Church batabandize baza omu Pentecostal churches amara tinisema ruhanga kwenda kuba nimpulira ngo hati overnight Kigezi ngo muretaye ngo nitsa kugera kushaba ngo kutambira abarweire ngo Yesu bareba ngo Yesu inamani itwe tukashashura tukashashura gwabahati konka bengi bacungurwa. That's nice. So bishop Bishop yasasira nangwa nawe yagira ati nanyo sasire ati kikakitashemere kwikaho cyahikire ati konka neitwe nke kanisa tisura kutweyizeje ubwo akari Bishop George Katwesije all right bueno ogwe no mwaka gwa 12 nemwe hati kandi atwonya ngona kusasira ati nituza kwakira nke kanisa yataho service ukarura kashatu yanje yo kugaruka kunyakira reinstatement at kandi ogaruka no mwishomero yawe oshomesi hora mayengo ba bishop nabo beine mamani na makuru na kwihamwe yashaka kugaruzamo atgaruka mwishomero yawe oshomesi at kandi obulire hona yanjira ngo mbulire naha no mu cathedral juga ke ekeri Pasca Easter Sunday ati nihora bulire mero ati nagaruka natana kubulira nagaruka mu shomero natana kushomesa nkari mu shomesa mu nyonga ni shomesa fine art omwaka gwe 2022 nibwo mperuka kushomesa abana bo nashomese bona umusire ya mukaga nyo kandi ndi examiner weyihanga abana bo nashomese bona bakayika bakabarinka 20 nabandi bakabine A B o washembira kaine C mbona ati kuna amazire ogo mwaka Archbishop Ngoyoyo yantumaho ati niyenda kugamba niwe ahabyo buhereza ataho kontura ninkurira nazayo nazowe na Mirembe akamba appointment ya shaha ibiri zakasheshe kunayikire aha rwigirwe naterekide niwe yigwira ajure uniform ye shaha ibiri zakasheshe twaganira ku mari shaha ibiri yajya mbeno ati ebyawe mbihurire ati kandi nayetenga nkurebe ati cyo kubanza cyabyona Kabale is too small for you at Kabale yakuberire nche hati ninka nkece nyanja ecyo kurizo mu pond
ati kikakura kikagira ki ati kabare yakubera irege too small for you gwe Archbishop Mukoyoyo atati ni nyana ngo kore nanye ate byo bintu no kora muri kabare hati bikorwa mu Uganda yona cyacu Uganda ati ni nyana ngo tutandike obuhereza mu office yanje ubwo okushabira abarweire no kubinga emizimu healing, deliverance and intercessory prayer. Yes. Yandonera n'umushara akayina abajungu Americans na ati mwenu gendo kiganiro n'umushara abuko umushara no kana shomesa geza high school ati kumurekerezane atujutandike nashikambira umushara tiruhanga yatweta si ati nyoni nyoha okwanga so nalekura obushomesa nteine echembo gratuity so nazana mirembe 2023 natandika obuherezo obwo twatandika kuhereza training abantu abahure twatendeka abantu omu Western Uganda njuka nkatechiterane omuri Mbarara cha leta eze diocese za Burenje rwizoba zona abahure abantu bona beija nate kindi gulu echa ubutemba bwa Uganda chonokwe nate kindi Mbale n'ekindi nkaye Buganda so ekintu kyabonera atunga Americans bokunkwasa kwegesa bampereza katabo karungi manyo erikwegesaje turi kubasa kushabira abarweire n'abariho emizimu omuryo bwo buteka namwerejo manyo njine kandi nahati nyomuhereza bwanje nishabira abantu bari kwenda kujunwa nishabira abarweire nishabira kandi nahati omuri North Kigezi hayeka mempumezi eshatu zikumuka wow yamvumisha zuri kumuka ogenda mu googling ojoreti Bishop Onesmus nempumeza humukire uriwa nebishani byo bana abana babiri bakani barugaha no shomeraha sinyasano boarding bahuma no shabaruji bo musomo nabo basi umwana kuma atabase kureba ikintu cyona yaba narubaho yana kitabo wamwereke kitabo akarebo mwirima kusha bakaza za ruharo wanyu baragenda za ruharo Ameshaga they had gone totally blind. Just touch the eyes, call on the name of Jesus, atandika reba hato ndijo ryaha yamweta nawe asimwe ali Makobore high school hatari umusene ya kabiri wakwasiriho wakakira so ebyo nabyega namweno no kubura ubwire bitu nkabere nyetenga kubona abantu begesaje akaba benji nababikopa television hati oshanga umuntu neja kukwata aha mutwe na mani gona ati yakira mani gumwe kwera ate bizimeji akutaho mani menji niwe noteko kugwa hansi bawotagwira hansi ibisikani bihendeka wagwa hansi ati jura mani so nitwetenga kwegesa abantu nibinji yes hati neja natandika ebyo aha omwaka ebiterano rino bikora nokora office ya Bishop yes konka tokabiri mwahuri kandi Archbishop Mukoyoyo yashoba yangamira cya kabiri ati ni nyenda ngwiwe nanye tuzo mu makanisa ga Mungu mwema twebuze turebe aha bwenshi abantu benji basigaho hati nka cathedral ngayana mirembe iyo mbeshirwe je ishitine sabwenshi bari kugisigaho bakazo mu papyrus
zakayiwa bakazenka habwenshi makoko kandi bari beina na kama jezi kasidre nyingi zibaga kashozi konga wataka tanishe kutemba kashozi no shanga ho ekanisa ya Pentecost yes na Mirembe haro kayiwa Rubaga haro Kayanja aho kuzahona Rugarama ya Rugarama kabare haro lift up gira kimanya so ati tuze yo turebe ati ni nyebuzabuza ati mjare sati y'ubutosha nangwe nashekara mbanti yo grace ntabwo itoka isherekiwe konka ya kali wozayo so nyona atanya kuzayo nazaga watoto hati nibajeta watoto keri KPC na Kampala Pentecostal Church nazaga Miracle Center Rubaga nzokwe nyimo kwendeba namazima nyega habwenshi why habwenshi eminyeto yeitu kandi Archbishop ngo yakangira ati mwe nabantu nkemwe mwaguma ni mugurwa mu kanisa yeitu eliyasegarwa mubaha so ebinayigireyo ebimwe nanye nabito mu nkora so anyway wayetegereza need zemnyeto okutushemereire okuzi addressinga nigashi okubito mu nkora kuzi addressinga no shigambo kubatwariza bueno yes 2009 Archbishop Orombi bamuhindura Archbishop kandi yakiraho yaje ati ruhanga simwe bwawe atabwo kuboke iwe okaba Yohana Mubatiza wanje aho ko twagabana tumanyana turi kuburera hamwe njiri akaba yaranta yire kabare yararo wanje yo mushomesa yakeje n'umukazi we mama Phoebe ati mbona ni nyenda ngo be chaplain wanje akanyete izore muyaje ati nyenda ngo be chaplain wanje nti nyowe omuntu otari mwahure owabere chaplain we akaba ari Reverend Canon Jonathan Rubanga na wakoratire Reverend Hannington Mutebi ati uhumire bishop wa assistant bishop wa Kampala diocese nyowe chandenga chanshobera isiciro na ntabyami niyaho wena ya nkaba ishemererwe binabere nkora mbwenu washangu yashika mamezi nko muri uri kwa ko munsi kagushika mamezi yoshi umuntu kushareta yi ni kwatate enkoni yaje musharaba wetari kwatemwe no musharaba uri kwaka gushoma mbeno abajunguri bagira ngo umugabe yakoragira okuguruka yo no mujoti nguruke skenkahe amakuru toka yanga konkano yetenga kumanya nguruke ruchore mendo rupengana yes mbeno mwaka wa 2006 birimbe kwasa aharuba hansi atemba chaplain wa Archbishop aba ba bishop bamwe bakanga kunyakira akokota ebayimba manyokota ko bimanya nkata kubimanya ni bariho mu Davireta yi uriho wabutosho civilian kandi nabakakimanya akajya baza kwakanisamo atkonko wabandikira ati ninyende kumanya ko ndabatwaze konkani yo muntu uri kwegajuba abo kuba Canon Jonathan Rubanga ahayati mweno umusharaba no jiroti no gushumuroti no jiroti abo kuba nibagubiko mu ka box yes konkaba gushimika Canon hago so ati no jiroti atogurebe soku ati mweno haika ati baza kushaba
ati turi gukomeza ameisho atabo kuba nubasa kuba archbishop nasa kuba nashaba ati ko mushaze yije amutera uruhi yanyese bintu so hata nanye natandika nabyega mujuba natandika kujwara ekituri kweta albu ekijwaro nka kaso kamweno ya mutare kugira ngo mbase kuza aha altar no imigenzo yite mitwarize waza kuza altar nore hano umuntu yaza kuretere karamu nkeiwe nore hayati na yayihereza yo mukono konka neitwa bari kuzaho neitwa nembabazi baitu mbweno nakora bwa chaplain kandi nabukoraje nakora appointments nagera ki diary yeye nabarinye na moreke cyo kutora ho kugera ki kandi nawe akaba ari umuntu uri kwena ngo ekimurimo hata kito murinye Nataka kujena nawe yabagaza musiyona namwe yongera musiyona za America nka America yonka ine states nka 15 hati nayo ko muri 2023 nahandi torko za eziyona za kahe za Brazil tena utakazaga mukonza obora kugenda na archbishop kugenda nawe okay kandi twatuzaga angira ngo nanye ngambeho bambi yes that was good yes he was a good mentor enchiko zezi yazaga muhona za Israel za Jordan kai na mbaga ndi za Birmingham Alabama enchiko zena archbishop na mbaga nshutani bambi bueno so no wonder yes ekijwaro hato kijwiri ntabwo echo okatunga grooming erukumara okajitunga konga nembabazo so wija wabaryaro mwahuri hati echo ni maneno echo abano yenda na koro mushauti utunoenda kumpachi anyway hati yazaga hona na mpulira gari kugambira ngo mumfumu yes chaplain wanjogo ate izo barimwe aliasimuka ashange ngoro maraka konkari byanta ntonguna ntinabe hanti nyowe konka sho muri uko tafurura waye gomba kujwara ngoro waye gomba kujwara ya kasoka na suppress no tene shinde cyane bende kwanga ngengoro okano janjarachi abari kujwara bamwe nibo bajintamisi toraham yes Nkantari kugenda nakache ituma yitu nitugamba amazima bakiga kandi abajenirwe ato combination yo kujunga no bukiga no gwabo mushana gwiha okay imitima yitu yo mu kanwa kaiti yeah so ababere bazijara bamwe not all yes bamwe nibo bazintamisi tinda kubuzeho munonga hari yabo reka tugumize mu mwana hati yes agambira umushara wanje ati atogo mushayija wawe ati mumbereze mu muto munsi arebe ryo munsi atkongezo barimwe atari yajwara ngoro hati 12 bari abanyeta bakaruru bakatano mu ofisiye ati izuze bipapura rwo kubanza bitware Bishop Taka Theological College mukono hati taragize ati genda oshabire ekintu eki taragize ati nabandi nteyisanga ekero or izuza ebipapura rwo kubanza bitware Bishop Taka Theological College mukono ebika byaguma nuko ruhanga yaje kandi kotine kugira utapana kotine kugira kandi teka techeho Archbishop yagambire nchecho nchecho okay kandi ni wowe nka wabere na ambasa
kuko mushayijogwe mushayijogwe abengi bari kumanya beitu aine ukora ibintu bye aha so waza Bishop Taka nkantine choice nazayo washoma yakenge akariyo dini hati ni bishop Professor Alfred Roy hati ni bishop warangwe wewe ni dini noshobora kaba korengeine na ikayo natanga kushoma and nashoma postgraduate diploma yabene nchiriza okujara engoro okutende kwa kushororwa kugako namaze kugishoma bati tunagiherize hati ninyo babirasingira abandi bona hati bangira aba professor abo banyanga hati okoko zire toshemere kujara je diploma hati Max says ikatuzibiki okore hozi ni courses is a masters umwanya gwa diploma hatujariye kimwe masters of divinity so ni abo kuba courses to abene shomezo nazo zikazi ri courses a masters degree mwenu so okashoma diploma washoma masters yes omuchachi tare cyo kugira ngo boyine diploma bachelors masters bakagendera aha degree wabo ine bakagendera degree jo kandi najo na diploma ina nashoma hati na nashororwa abo mushororwa ningashi omudikon kandi that was when 2011 okushororwa kwanje nako kukaboko mutano ishoboza sabyona Archbishop akangira ati nkabase kushorora nyowe atwakane nyena ngo oyahurirwe owanyu kabari hati neja kabare tinakugambire bingi bitu ejo cathedral yeyo nkaine obwo babire banzibire okuburira kurugo mushomero nebindi heiro naza kushoma omukanisa na family banzibira kushoma tinatayiro mukanisa asa karo bachachibone ne kanisa kane disciplining seriously chiga bakukiriza naza kuzamu nabona umwe yananka yahinye kinaka cha surprise atori kuzamu atwaragirwa ngo tazamu so umushara wanje bamwikiriza abana bazamu nyowe nagaruka mukanashobora muka mbere hati Archbishop nirango bayijo kanise je wabinjirwemo ati nirango abarimo wayahuru atkan oyahurwe Bishop Ogwe ekirungi twagaruka ine mwenu kikacangwe neja ya Bishop wanje Bishop George katwesije yanyahura ekina kugambira ngo cyo mutano ekabe yo mutano ordination Archbishop Rombi akayiza no mukazuwe ahizo bari okwahurwa kwa na omudikoni na itenga Bishop Ok omwe okachi Bishop akayiza niwe yabulire heiza na Bishop abandi 16 what harimo Obetia Madi West Nile akarugarua harimo Bishop Ntagari Archbishop yaruga Masindikitara harimo Bishop Kazimba yaruga Metiana hati na Archbishop harimo Bishop Ruwarira akaruga na Mirembe kandi barikuja n'abakazi babo beija twazo mu White House ni beijuramu abajungu
kazwine na kakosta yijira abajungu bari ku Amerika bari ku bizira kwahurwa kwao ko mudikoni Jesus Christ mbwenu hati twareba resho kutangaza twa nanyu binyonga kaje ninye rukundo yaweji ariho bishop omwe bamba kaferirwe mukazi ariho atunjiro wa kabiri akageyitwa nka orwa mukagoru sande eriko yija Bishop Paul Zinda ba Bishop Muhima kuruga kuno ba hejura as Bishop alikuza kuburira kagira ati atekitinka kireba gatabo kuba ati nitubasa no kutunga urukiko rwa Bishop hano okano shango nibataho Bishop Ondije chanshureza mnonga ntatwe kundi kukijuka ngira ikinyereba ndeba ubweremo bwanjye ntikonka ntonsasire Yesu ikitindise cyanyure kire nandi kuba Bishop ndakitungire uzum yeah so ekiri kumanyisa bakeje benji bo bakira nejo namba konka omudikoni amia mudikoni kweta abo bona ugo kubalizire ko rukoba yes ukabanga sagenze wamahe ruhangana kure byo kutangaza buzuma